Tini chongmari yagulo ani angje basamani 9 halhal ashram bari ni tini halhal saito lai thangnayo ashram bari saito ani AS ang visit khwlaikha visit khamen ke naham mono je ani je constituency ni andaro je TTAADC ni je school tongmani a school ni infrastructure hoite nini furniture hoite students every teachers borni jotto data collect khaikha data khaimaya gulo angaingo to kaisa school adopt khainai nei sajak khlainai ani ingai emon ui tongkha halhali dige kaisa pat ashram dige kaisa pat ingai tabo emon obostha ashram bari dige simi kaisa adopt khaikai halhali borok saje engnai yango halhali dige kaisa khaikai ashram bari borok sare engnai so abon bagai ang thisen khaikha ang duita school adopt khainai kaisa angka ashram bari side ni te kaisa angka halhali side ni ga abono tuino tini sing meeting khlaikha meeting khamani yagulo sing decision khlaikha kaisa school o school ni bumungkai sabdanpara english medium jebe school o school no ang adopt khaisinai 5 years ni bagai ani tenure je tongmani 5 years o 5 years jotoi ang o school ni everything cherai rongni ja nangmani school ni ja nangmani tam samung khlai nangmani jottono angabo khlainai a jaga jodi tutor jodi a jaga jodi dina nangkai a tutor bo angrinai ani own pocket ni hoiteno ang bonobo monthly salary nai ngai tini ani logi tongo sini subject ni tongmani karon kai subject office ba IS office borok nanglaijak ngai bin office ho habka belai kahamno ngai sini yang IS hab tongo bogai kaham kok salaikya karon nahar mungmono je angnayo tabuk gobang ma je gnangni busarok borok to sini amohai TTAADC ni school logo borok bin cherok no porliya borok jottono janjani school mane school kahang kam nijini cherok no borok porna nayo karon gai je sugya busarok je nukung sugya borok simino tabuk bengali medium o amohai gai school free school o pori tongchu ngai kintu haipano जों आ जागाराखौ जों बेटार क्वालिटी एजुकेशन दिउइमाया borok no gani nahar mungabon tongnai ani mo 5 years o ang je mansak o je ang school adopt khlaimani a jagao 50 student phanangton 100 student phanangton je sukban student nungton o student no better quality education ni abonani nahar mung karon ke ani period pai thangma yagu lobo jodi o chere rok no ang jodi kaham education ni thama ga ang bo ekdin salsa saimanai o chere rok toroi logoi doctor engineer je saban nungton ang mo kaisa proud feel khaisai manai ang MDC tongpro amohai duita school na adopt khamani jabulo a jaga ni student dok tini mohai position thangsoikya o jorao angka ang proud feel khai kok sai manano abonani naharmu main angka education jotton chini nangkongmani education jodi jung education jung jodi jung establish khlai thangmana gai jung jotto wewana thangoi samung khlai mano so abon bagino mo jorao angka bengali medium ni sai english medium ni onek demand tongo je kono competition nongthon je kono exam nongthon a jagao english medium ni student no bisi priority ribo a jagao je kono exam nongthon english medium ni student no jotto exam no crack khaimano abon bagino ang especially je sabdan chaudhary para je bi english medium school no ang choose khaikya norok lukorobo nungnai 5 years o school ni infrastructure ang bahike development khai abang tawo salia 5 years pore ang kok sanai ambai jotono মেন অসুবিধা খাচ্ছি না কারেন্ট ওয়ারিং নাঙ্গো কারেন্ট বোর্ড সঠিকভাবে আচুক কারণ হয় যে কম্পিউটার কামরও খাইনিয়া বোর্ড সঠিকভাবে ফিক্স খাই যাইয়া ওখানে তিনি সিলিং নষ্ট দংখা ওখানে 3 বো পাই দংখা মমা আগিও কমিউনিটি হল দমানি 2025 ni 6 তারিখ মার্চ অফিস উদ্বোধন নঙ্গো মই একচুয়ালি খাইম কমিউনিটি হল tabo khai tin kasang mai khamo tin pai tongoi kha wati kalai orti karo kono tuini ব্যবস্থা বকুরে কেসা টিউবওয়েল বকুরই চিনি ল্যাট্রিন বকুরই সুতি নক বকুরই এজং যারা স্টাফ তংলাই তাও বর্তমানে বিরাট একটা সাফারিং গো দংছো mo bisa nainani bagai sauda আর বব এরিয়া ন খবিয়া বা এস খাজাকা mo oro is ni andaro embe khagoi dia ko embe kai 2টা ব্লক দিয়ে
সালেমা ব্লক এবং দুর্গাচমনি ব্লক তাবো বর্তমানও বনো আইএস তা এডিসি নি না আইডিসি মহারানি আইএস ওরা টোটাল স্কুল দङ 46টা দङ 46 অবনো কারিতে বব হাই রক অসুবিধা আমি তো बे अराव वाटी फेको तुइबो जमिसिन अर अफिस तुइ जमि खङ हासे अर व लामा कामाइया एडिसि गभर्नमेन्ट थाने नों बब हाइ रक माने नि खावो वान सुमानि बा मुचुं मानि रक न ताबो गबनो बाहायके आपग्रेड खानान मुचुं अबो अब एडिसि सरकार थाने जो अनुरोध जानुगो ता बिचिन मगिता दाक्ति के खाइदिन मा गय अपडेट खाइदिन मा गय जों कम्प्युटर काम बो खाइनिया गानेनि असुबिदा कारण मुसुंका निनसिन मुखाय आं एकजन डेपुटी आईएएस आंनि मुं जितेन्द्र देबबर्मा तिनाव आईएएस दङ बिश्वजित देबबर्मा बो तिनि लिबो दङ आइमान्दिया